Ye la so advertisement 8 arni October 8 arni paklang lo. Ladakh 1952 haircut of year pulo. La Pherangke bang atum ge application pin long le. La bang me pick kali seta heno kali lo itum phanke. Karbiang long phanke. Seta sik schedule la tengke 1952 kali. La ke hadaga puke commencement 12 years ningkan krehini la sik schedule ke cheng arni. Sik schedule la district dakibi Karbiang long Mikir Hills district ke bi la pen ningkan krehini ha aphi dam na la aprang aphi lo ha athak dam na la ha 1938 1938 aphi ke wang atum ke dake vote api long le sakori ta long le apata ta long le jat ta long le ako tribal kali atum thuke aprang na me aphi ta me long le apata ke long le lo hai hala dake tok la pohelo long le apata long seta la tum transfer long le anut kapre ka phan pi long le asopo phata pi long le pu som si do asopo doji seta asopo yong si dak do dedet lo te anut kapre ka phan ke ka tribal kali phan ke pi long le po hala bang son ta ke tok do 1938 ajha thuma thaji 1938 ke pi lo 1938 pen ke 6 schedule avedar lang ke alam ke la son kali 6 schedule ki bi ke Karbiang long aprang ben dadu recu si lada kau itu madek ke kacari lo la posi hal aprang anta la ke Karbiang long lo pusi ka hisab si kalakha si la bangso si schedule ka salam acha anke la non advertisement pilo 1952 amar la Karbiang sodo osomia Karbiang long sonthapu iljung chini ta chini ne dolo ne avel ne non si pinchong voi lo ne pilo ne anke latum pudok chodana press along lata kadu ya press pangali neli tu chini atengke Karbi tu manhang he hala ND24 fansi ka hang ND24 ko matlo ni lata ilitum lang nang kok yema tong hem pulo ni hala tu man si hang chot anke hala tu man hang chot la pudok dok chodana amat Karbi itu mas CMEM da ka phere amat hala 1952 po notification bang che withdraw that you can sell that yeah matha dam tha hai itum paragraph 2 sub paragraph 7 pen law silam nangi election of hanpu high court when the order dolo land the council tum silam hai po another silam hai se ta hala osomia son thapu atum ta ason tha ta dolo ne avelo ne hala tum pudok anta alang litum ka phere claim hur amat alang litum order anta chi withdraw that an kya kaprik pithulo non aphi laga kache withdraw ke October 18 arni lagai jao la in partial modification pulata partial posipu partial modification to this order lapuan the advertisement call for recruitment under number KAAC etc dated 18/10/21 and also the fresh advertisement under KAAC number etc dated 19/10/21 modification pulata partial posipu partial modification to this order lapuan the advertisement call for recruitment of incumbent pudilata recruitment to fill up punangita incumbent kalilang lagi incumbent bugala non do bomb already appointed la to man si incumbent pui to various posts under health family welfare cancel bangai fresh advertisement will be issued pu accordingly pu 18 arni 8 arni epilo 18 arni chi cancel that lo hala ko pang nanea sontha tu pu pot alang li tu matha ta me mi hala so asontha pu ta ve pin council dum da kom pin chong ma nang tum na oppose dum na pilang lang po ka che pe klang i pu di CM ke Karbi tu man chingon ki ko mali pu ka pi pu ya pa muthe yu ala bang kroi credit ma pedi ka che pe klang ya pha pu nak nak la po ya pe klang lo amaning ka chiklo ni ke pa pi ko chicken sell to de ha ko man ne somia tu ngi pu po pa ne la ta ka do e tu le ki pu ta kali son thata dolo ne avelo ni ai no na pi ko pi dun tu pi thu le lo 19 October ni
pidun tu 18 ke cancel lo 19 ako pitu fit lo lada ka bangke hala 1952 api ke bang atung ke pilong le application pilong le pa bang pa we tu det lo da bang ke jok ta pilong input input ang kang yak angela da ke son alam do day la electronic data processor lai hui apo sa bang yo day a scale ke do lo a son ka pe do so li day kar biatum ke la son qualification ka vedaji ala the working experience ave tum ke 5 years nangji 5 years ke klembo ma tum nangji lapen ako a qualification ta konat nat lo ne ho MIS do nangji lapen ke ako PFMS Public Finance Management System la kachinia bang ne GIS analysis nang lai hui ke lake karbi adunga vide lake ba inglong rata vedaji karbi chot kali itu inglong rat le long ta chok mati di sida landa vedaji andel la kapilong le den na pokosi gi bichot landi la posini litum ga di mana bang ke la so post jong se lai hui a quality nang ji pulo tangte la lai hui a qualification nang ji pulo tangte la ke contractual si bichot ni contractual ninkan ke thom ba phan di agreement ninkan ke thom ba phan ha la ke bang jok wang ling da chok lo na ninkan thom ba la ninkan ke thom ang bong ba ninkan phong bong ilitum inglong arat so student dom phan toira ha da pachar li du nei la hu qualification apo sa dak pidun den ni along ka pre ampe experience benda experience ke lak ave ve nang pile experience kam ke do munit ke charli te experience training pidet hen lo ko pile